Raioa Universidade Indonésia assina nota entendimento de serviço mútuo atau capacita liderança feto sira iha Raioa. Equipa feto si Raioa quartane assina nota entendimento ho Universidade Indonésia atau serviço mútuo iha área capacitação ba liderança feto sira. Nota entendimento ne hanesan loke espaço atau timoroan liu liderança feto sira iha Raioa beletuir formação iha Universidade Indonésia. Ho di capacita atau empodera feto o insa bele fote decisão iha área oin nebe bele contribui ba desenvolvimento economia agricultura no setor seluk iha Raioa. Hafen assina nota entendimento ho Universidade Indonésia Secretária Regional ba Educação no Assunto Social Raioa informa papel feto importante e a construção social para desenvolvimento. For capacitação ba itania recurso humano nebe maka preparado ona liliu ba sira nebe maka hanesan pessoal o staff sabe sira atau sabe sira hanesan máquina estado atau halao serviço de servir o ekusi inclusividade atau bela mai hasai sernya capacitação ia universidade dane. Ohin ita asina nota entendimento dane significa katak ita hahu ona comunicação hosira ita hahu ona coordenação serviço belemos implementa ona be formação ka training foco ba jichi iha ba emo ekusisira. Liliu ita for prioridade ba feto atau bela hasae conhecimento feto atau siramos bela empodera sernean bela envolve iha nível decisão sira siramos bela envolve makas iha area ekonomi no liumos iha area agricultura liu buat sirane tem que mais husi educação hanesan educação maksabi ba desenvolvimento então ida oportunidade ohenene ita loke espaço ida para itini maluk sira bele mai aprende UI. Além dene, Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global, Profesor Suprianta Ateten, objetivo husi nota entendimento ne atau for treinamento ba feto sira husi Raioa sing hareba kultura. Ya, kita bekerjasama secara level sama dan kedepannya itu akan lebih baik lagi. Yang pertama MOA ini adalah untuk pelatihan, ya, pelatihan tadi terutama masalah gender, mungkin juga nanti berkaitan dengan budaya, culture, yang kita harus sama-sama bahwa manusia dilahirkan itu sama, tidak ada bedanya, ya, baik laki perempuan atau budaya apapun itu akan sama semua, seperti itu ya. Jadi penekanan dengan MOA ini adalah seperti itu. Nah setelah itu nanti ada MOU ada keterikatan antara distrik Okusi Ambeno dengan Direktur Sekolah Kajian Strategi dan Global UI. Kita selalu support untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gender. Tinang idane liderança feto sira husi Raioa hakarak serviço mútuo ko Universidade Indonésia o for treinamento gênero ba feto sira também passado feto potencial sira husi ekusi lá iha oportunidade atua klien sira nian iha liderança gestão administração nian gestão financeiro nian no sensitivo gênero nian nune acordo nebe parte husi Raioa no Universidade Indonésia haloona ne bele fo oportunidade ba feto sira atu kapasitaan iha área gênero ema ho deficiência tuir plano ya fulan julho tinang Riuroron Resin 5, equipa husi Raioa seihau formação e a Universidade Indonésia, equipa cobertura GMN.